Let's maintain Tuesday at 11:30 the accused persons to be produced in court. Mwikoirwo Joseph Irogo na Jackie Marife meguthie na mbere guikara rumande nginyanagia tariki 30 mweri uyu riria igoti rigatua kana ni mekurekererio na bodi. Mwandiki mutafariri ministry-ini ya kigina Nelson Gaishuhie aimana ihinda irito kwerethera kamiti ya mwanya ya Senate uguri wa mbembe uria wacungiriirie arimi kwaga kurihwo. We have invited the current IBC leadership to appear before us. Kamiti ya bunge igikuramata kigina kia muingi park gwatha makamishna a IBC wikinyia mbere yao. Na ruhonge rwa urathi wa riera kuga mbura iria irigirirwo ni igukorwo inene guku arimi makiurio mahande mimera iria ikuraga na ihenya.